Ha Shuabak Argentina kan sami madan Persya ya ke Algeria kata Laishay menstep hakapor ndriu sitem. Pej kumno keren lupa manajer jengkari Argentina Lionel Scaloni. Hakabak Argentina kan sami madan ningkong Laishay menstep Persya ya ke Algeria hak raw kaban ningkong. Bat haswa bengin sampai jika jingkren jong Lionel Scaloni ngene pecuai ke program yelekai kepada Laishay kesengi ke kat new tarik Jun. Hadin bahne gamit ke Spain kelai kajno berkawat amdon bayo ban tep gol. Nang ta ke Belgium kelai kajno ber ke Egypt demar sikol. Ke Saudi Arabia kelai kajno ber ke Uruguay demar sikol. Kadba ke Iran kelai kajno ber ke New Zealand damar arkol. Di program yelekai Laishay kesengi kat new tarik gidei kumne. Ke France Persya ke Senegal kat arsteng menstep. Kata kemut menta ke siteng mit. Ke Irak Persya akan Norway Laishay menstep ke por lai siteng. Argentina Persya Algeria Laishay menstep ke por ndriu siteng. Ke Austria Persya ke Jordan Laishay menstep ke por kendai siteng. Ke Portugal Persya ke Kongo DR Laishay menmit ke por sipau siteng. Kum taru haswaba ke Argentina kan sami madan ningkong Laishay menstep Persya ke Algeria ke por ndriu siteng. Pej kumno keren lupa Lionel Scaloni ubadai manajer jongkari Argentina. Lionel Scaloni ula ong kumne hasyawan mi madan Laishay menstep. Babaro kitim kiba mi madan hakane ke World Cup mentau stem arajar pun Rio kidai kitim kiba kleinbor. Hakaba kumba klayo ban rung ban qualify sya ke World Cup kum taru kidai kitim kiba klein. Hendrai ke Algeria Laishay menstep ru kumju kadai ke tim ke baklan bat ke badon ru ye ki rangel kai khmat ki batuit. Kum taru habami hamadan nyelekai om nang ban ong lupa menoban job meno banrem. Hakaba barok kathong jong barok kitim ki don hi ye kathong banjo. Nakaling jo Lionel Scaloni ula penti kenaru bau rang up goal. Jongkari Argentina ketau Emi Martinez sasdang haka starting 11 Laishay menstep. Bat kum juru Lionel Scaloni ula penti kena bau Messi Laishay menstep sasdang haka starting 11 nagam tak Argentina. Bat Lionel Scaloni ula ongru bahabak Argentina ka don kam jo Messi. Kum tau Messi ru don lang hamadan kam tam Laishay menstep haka jingstang ke ningkong. Nang ta kirang lekai ke ban sami madan hakan ke kat new tarik kata nadu ukalin MOP menta kamit bat Sadio Mane. Nang ta Erling Haaland nagam ta ke Norway Laishay menstep. Nang ta Lionel Messi nang ta kumjuru Laishay menmit ke Portugal Persya ke Kongo DR. Nakaling jong Ronaldo sayo ban mi madan satat Laishay menmit ke Portugal siteng. Hakaba kapor kepadang biang bha nagam ta jongi ban pej football kamtam Laishay menmit hak jilekai ke Portugal Persya ke Kongo DR kepadai hak Portugal siteng menmit. Tetungin sepej Laishay mano banyo kurpon mano bandu hak ni jilekai kepada Laishay ke kat new tarik kublai sibut.